teman-teman, ketemu lagi sama aku. Sekarang kita mau belanja bahan makanan. You must be faster. Sama. Dia itu selalu pengen cepat-cepat jalan. You take money or no? Evet kocacığım. Bat benim para koin. Kita mau beli How much bahan. you take? Which you say? 1,000, 2,000? Ya. Huh? Ya, 1,000. 1,000. Okay. Kita mau beli bahan makanan dan juga sayuran, guys. Stay tune terus. Ya, if we not buy anything, we have not vitamin in my body, in our body. Vegetable and fruit for me, from me, no problem. Ya, okay, deal. Again, what is this? Iba? Tamam. Nah, ini masjid ya, guys. Sayang, I think this is will be not yamur. This is too much hot. Yeah. I know you only reason because you afraid you not listen comment, right? I know. Yeah, Milo, I want to see comment here. Okay, kocacığım. Tamam. Ini hari-hari yang menyenangkan. Ada anak kecil. Comment. You can speak your friend in bed, okay? I want. Ini tuh simpang 5 ya, guys. 1, 2, 3, 4, 5. Capek banget ya aku jalan. Dia pengen cepet-cepet karena hari ini ada match, ada pertandingan bola, dan dia tuh suka banget. Nah, ini dondurma. Dondurma itu es krim ya, guys. Dan ini Army. After having it to all of them, I call you and you go back. This is good idea. Jadi aku bilang, dia kan selalu ribut ya, pengen nonton komen. Ya udah, aku bilang kalau misalkan komen lebih penting, ya kamu pulang aja. Aku belanja. Nanti kalau udah beres belanja, baru nelfon lagi dia. Bagus kan ide aku? Ini ada BIM. BIM itu sama ya, supermarket juga. Nah, ini ada juga. Itu tempat sayur dan ini warung ya, guys. Ini tempat sayur dan buah. Tuh. I think this place, right? Ya. Dan ini biasanya tempat ikan. This is fisher. Ya, tapi nggak ada. These people go to Antalya, For- hunting fish, Oh, Later we will selling come. in here. oh. Nah, ini tempat bunga ya, guys. These people, this fisherman always selling expensive, but hunting himself. Hunting himself, Free. but spend time. Ya, but free, right? Yeah. Nah, di sini tuh mereka simpan di luar, tapi aman, guys, nggak ada yang maling. Dan yang di luar itu nggak dimasukin, di luar aja. Tapi aman, nggak ada yang maling. Kalau di Indonesia kan pastinya udah habis sama maling ya, guys.
Ini semua di luar, gak pernah dimasukin. Ini basyak, segala macam ada di tempat ini ya. Nah, ini ada tempat You want to see inside? no, later. Later. Ini ada kue. Ini This tempat shop kue. closed. Tempat kue dan baru. Suami aku beli pasta di situ, enak banget guys. Pasta itu kue bolu. Dan harganya juga lumayan sih. Nah, ini tempat bangunan guys. Nah, itu juga resto. Nah, sekarang aku mau belanja di sini. Di Ayus biar. Kita bawa troli. First I ask, do you need water or not? No, still have. Okay. Juga ada sayuran, tapi aku nggak belanja sayuran di sini. Aku mau belanja sayuran di tempat sayuran. Di sini aku mau belanja ayam, sosis. Madam, Hah? we need egg or not? Egg, yes. Big. Big, not big. We buy another or this is I can buy when I come company. Okay, later. This enough or not for today? Yeah, okay. Okay, this. No, this is the small. Only one or two day. I buy 30. Sama. Di sini nggak ada. Kayaknya habis, guys. Nah, kita beli dada ayam. Aku mau beli sosis dulu. Madam, Hmm? this is yesterday. Schnitzel. Hı. This. Sini ise. Yesterday you do. Huh. Sosis nerede? Ah, Yok. dur. Nah, ini tempat ciki-ciki. Dan ini aku belanja. Aku belanja apa aja, ada ayam, sosis, nugget, dan aku tuh belanja ini sehabisnya, jadi nggak dipatok buat 1 bulan, 2 This is too minggu. much. I Tamam, payment tamam, cash. Also tamam. I payment cash. is- Tamam. Tuh, nggak dipatok buat 1 minggu atau 1 bulan, yang penting ini udah habis kita beli lagi. Okay, madam, Gitu what ya, you need guys. again? What you need? Ke atas, aku mau cari buat beli buat bikin kue, guys. Di sini ada mainan, ada loyang, ada segala. Tuh. Ini aku cari buat cetakan kue juga. Waktunya kita hitung, guys. Which one? Kasa. Tuh, ini sekarang kita mau beli buah ya, guys. Buah dan sayur. Let's go. Sayang, I want to buy basmati. Oke? No. Ya, guys. 4 sayur.
Mayur, what you need, you can buy. Tamam. Ini ada kentang, bombay, sayur. Tinggal kita belanja, guys. Orada para bitsin diye şey yapıyorum. da. Anladım onayla. Burada 205 de böyle çekelim. Burada temaslı olmaması lazım bunun. Jadi di sini tuh kalau nggak pakai uang juga cash, bisa pakai digital ya. Di mana-mana ada digitalnya. Meskipun itu di warung juga bisa pakai kartu ya, guys. Onaylandı. Tamam Murat. Yok bir şey yok ya. Teşekkür ederim, yine bekleriz. Thank you. Thank you. Yine bekleriz. Very sure. Wait. Evet, 1 kilo. Ini tuh semuanya berapa sih? Nanti aku spill di rumah ya, guys. Hayırlı işler ablam, kolay gelsin. Let's go. Tamam hadi go. Here. Hadi görüşürüz. Terima kasih. Sampai jumpa. Jadi pedagangnya tahu bahasa Indonesia, guys. Nih, aku beli di sini. Ini belanja. Not rainy, this is sunny. You did not see, this is sunny everywhere. Itu, dan ini kita belanja banyak banget. Tapi ini tuh belanjanya nggak 1 bulan ataupun 1 minggu. You give me pasta, right? Pasta? Ah, ya. Jadi nggak 1 minggu ataupun 1 bulan. Kita belanja ya, belanja aja gitu. Nanti kalau habis ya beli lagi. Gitu, guys. Sekarang waktunya kita pulang ke rumah. Bunganya bagus, cantik banget. Dan ini warna putih, itu warna kuning. Di sini urusan bunga udah lah. Sampai ada minuman bunga juga, guys. Bentar lagi nyampe suami. Sebentar lagi nyampe rumah. Jadi di sini tuh minuman itu macam-macam, guys. Buah-buahannya di mix kayak strawberry mix peach atau blueberry mix apa gitu. Terus ada juga yang kecil, ada juga yang rasa bunga mawar, bunga-bungaan, pokoknya gitulah. Itu tuh aku pertama kali minum, guys. Jadi pas pertama kali rasain tuh kayak gimana ya, aneh gitu, tapi enak gitu. Ternyata minum bunga itu seenak itu, guys. Jadi kalau kalian pengen nyobain bunga, kalian bisa buat sendiri. Aku nggak tahu cara buatnya. Tapi kalau kalian ke Turki, kalian bisa cobain minuman bunga, guys. Oke. Dan sekarang udah nyampe rumah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nanti kalian bisa tahu tentang Turki tanpa harus ke Turki. Oke? Bye bye. See you in my next video.